تماشا بانم هجا خلقا مي دویمین جی برنامه زمانه ما ام پیشکشی ودکن مجاره مي ایرو تیپن بلی شاگردنا و انجاره کدیم خیر هاتن برنامه زمانه ما خلقا مي دویمین خلقا مي ایرو بگیشتی لسر تیپن کردی به آوای نویسا تیپان و درکتنا دنگ چاوا ام با تیپا بلیو بکن شخوا خلقا مي بوری ما دستخش یا گو ام پی بنویسن مبر ام چاوا لنوسی و پینوسی بکار بینن بتایبه جبر بو ام گلی رجاوای کردستانی ما تمی یعنی بعربی ملی راسي د ام فيربونا هر تشتي خا ملی راسي دنویسن لی بلی جبر کردی یان جی زاروای کرمانجی بلاتینی تنویسین ام جی خافر بکن بملی چاپه تمی دست بکن نها جی ام دست به تیپه کردی بکن د زمان کردی ده 31 تیپ هنه او تیپ جی بده آواینا آوای مزن گردک گر سه ناوای گر مزن گردک او آوای دویمین جی هوردک بچوک اف هر سه جی تینا گوتن اف هر سه پیب جی راستن او یعنی واته ددنه ده 31 تیپ د کردی ده ته چه بشتغلی چه بآخوه جوی دنگیر تیپک هست یعنی ته چه بیجه و او بیجه یاته تیپه ویجی هنه چند دنگ درکوی او قاس او دنگ همه جی تیپه وی هنه نها جی انوا تیپا ناس بکن به چه آوائنه چاواته نخوندن اشکوداری درکوی ام نها دست بکن جوخا مگود ام ملی چاپه دست بکن لینو سامجی جار ردن مداد دیار کرن سرکی جان لینوسی ام بکار بینن نها جی سدمه وی و بواره بین خویا کرن سدمه گو ام لسر وی لینوسی بنویسه سدمه وی نها وی جواره جبر خواه و نی فهم بکن ام دست بکن تیپ امای دست بکن جخوا تمی ام جه کهیکا لینوسی و دست بیناکن والهی اک باش بر میمینی ام دست بکن جبو آوای لینوسی خرانه بی والهی یک بچوک بمینی پاشی ام دست بکن خلقا مای بوری وانه مای درباس بوی ما گلک تش وره دانه دیار کرن ما گوت اف خیزک داما ما گوت ملی چاپه بته نه یا دنجی ما گوت ملی راسه دته هون دبینن چاو او خیزک نها یعنی دمات واتینی بر هر تیپا اشتره ده آفرینه اف جی دیده دیار کرن او خیزگک بناو بریده اف تیپا دسپیکه جزمانی کردیه اف آوای تیپا آ یا گردک مزن اف آوای تیپا آ یا مزنه نها جی ام یا هور بندیسه جخوا هر دو ای گر و هور یا گر ده پیشروش ده امی وانا راست نویس بدنوا اف تیپه گر بتایبت یعنی تایبتمندی نوا هنه حتی گو بای واما به تیپا گر دست بید کی لی پرانی ام تیپه هور بکارتینن پرانی تیپه هورن تنه دست بید که هوا که تیپا گر بکارتینه دما ناف هبن او ناف جی جوره ایوه هنه همی جوار بیجن چنه ده پیشارو جی ده ناوه مروفا ای گنده ای باجاره به تیپه گر تنویسین گلک آوه هنه ده پیشارو جی ده همی جوار بیجن بس وقت دست بید تیپا آ رنگ خوی مزن آوای خوی مزن بوی رنگیه یه بچوک یانجی گردک ببورینن هوردک هور ام گلوورکی دست بکه چید کن گلوورکی بچوک شاگرد من هیجان وانا مای درباس بوی دما ما گلوور بر ما مزن بر دنابرا دو خیزگاده لی بلی نها ام بچوک کارتینه یعنی ما بس تامه جه نگو ام تنه دنابرا هر دو خیزگاده بکار بین نه ام آوایی وی دستی مر سرسفید ببی جبر بچوک جیته و ناوی جیته و مزن جیته اف نها بچوکه تیپا آ یا هور ام گلووره کی چید کن و خطا کی پیوه اف خط جی هنک جی بوی رنگید کن یعنی دبی بوی رنگی ام کارن بیشن اف تیپا آی
تیپا آ آوای وی نویسکی اوه دنگی وی آ دنگی وی آ دوی رنگی تی خواندن برسی تیپا آ تیپا باتی باجی شاگردنا شخوان مبریه جی ما گود دستی که ام خیزکا چیک نه وانا ما در باس بی ما خیزک برن ما گلوور برن بی آوای برن بس مجور سدم ندا دیار کردن نها امی بیجین سدم چیه جبر ام در باسی تیپا نبود سدم ته فیر ببی چاوا خطا بنویسه چاوا خطی تا راست درکن لسر لنوسی تی چاوا کار بینی یعنی نه آگو ام جبر حتا ور بکشن شاش جی آوای زمان و رزمان همی درد کرد گرکه ام سینو را جره بهیرن ببیرنگی دسته که خطا که راست پاشه نیو گلووری بینن ور و نیادنه بینن فیالی جوخان هاتشتی ام فیر بونه یعنی ده زمان انگلیزی ده ام ببیرنگی چید کن ببیرنگی جبر سه خطا یولویا بیجن اوا بچوک نبره هر دو خطا ده بس نابه شاش دمان تیپا با بنویسن هر دو گلوور و دی یک رنگی ده نه یک بچوک یک مزن تیپا با گردک گر مزن دوی رنگی تنویس هر سه ناف جره تنه گوتن گردک گر و مزن یا هور او جی مینا یا دسپیک خطک و وی گلووری تی لورتویت کی تیپا با مره چه بو اف گلوور بچکی بیرنگی تیپا ب ب دنگی ب اف دنگ اف تیپ بدنگه چما بدنگه نها دما ام دبیجن بدنگه نه درد کبی بس ب تیپا ب دویت دنگه کی خیالی پیره دینی حیاگو اف تیپ تره در کبی او عینی مینا تیپا بنها ده بشی آمده چند تیپ جیهن امواجی ببین امی جوره سدمه چما گو اف تیپ بدنگه چما ناوی و تیپان بدنگه امی جوره بدنه دیار کرن ب جا تیپا جا او جی اوای گلووریه ده لوی داره بالاهی هیا چما ما دست پیکی گلوور بر جبر گله جمره تیب کار آنی مینا اوه بچوک اف جا یا هور جی مینا ویا بس بچوک تره جا ام هرن تیپا چارا تیپا چه دوی آوان ب ج چ چه جی مینا جا تنویسین دوی داره دو خیزه که چوب بیده هنه پشتی تیپا چه تیپا ده تیپا ده او جی خیزک راست و نیب گلوور بذي رنگی اف یا گر یا مازنه یعنی ده جاره کدن خیزک میناوه اوا هور یا بچوک برای دکوه بینید ملی چپ بعد دکوه ملی راست بس اوا دکوه ملی چپ ده پشتی تیپا ده تیپا خطا که راست
و سه خیزک دیسه بچوک گلووره که بچوک و تداد خیجیر میناوه نویس وکوه لوی داره وک ده پیواج جرد بیشن هنگ بین کمک هنگ جرد بین شوق هر دو آواشی راست ده ای پشتی تیپا ف اوجی خیزکه که خطا که راسته و الجوری خیزکه چوک تنویسی دنوی دجی یک های تیپا ف یاگر ف یاهور مینا کوپالکی چید که تداد خی جیر دینا بری نه دیگه هنی نه جیر و نه نوی ده یانجی بخوازه کرتر بکه تکاری بفی آوائی خیزکا ناوا بیده تیپا ف بفی آوائی تنویسی اف دیرنگی نها دا تشتی انفیری بونی ده ام دیرنگی تنویسی فایهور شاش کردی آراستی کرمانجی تیپ لاتینی بفی آوائی پشتی تیپا ف جاجي مينا جا و تا تنویسین لوی داره خطک خیزکه بچوک جوراوی تنویسین یا هور یا بچوک گلوورک بچوک ما گوت وکی لورجی گلوورک بچوک تن داد خیجیر خطکی و ویرنگی ته چیتکی پشتی گا تیپا ها جی ما آوای وی بر وک خیزی وانا مای دست بکه ما گوت ام ده خطا لهمبری ها بنویسه و خطا که دنویده تیپا ها بفیرنگیه دنگی وی تیپه ها جاره کدن خطا که هور ببورینن خطا که راست و وکی کونکی پیدا او یا هوره حتی فر هات فين كده برسي وسر هنا أواي نبي ساوينا كوكي ورا در كاتبن يعني هناك أواي هنا منا جا فا منا أم بيجن با أم الجر يعني زمانه إنجليزي الجري أم موك يعني شاگرد روجاوای کردستان ما دبستان دا خواندیه ما پرانی عربی خواند و جانا جی فرانسی انگلیزی جی دا يعني مرجوري كيف أخو ما تيب دنيسين خطي بن خطي سر خطي أب ما زدا يعني أهم بيجن ما بيك نتان بس الكردي ده جريك دست بيك فأم فيري بيبي أفري باس إيه راستا فجاها بس تيباها تيبا أوتي تيبا أفتيب ده إنجليزي ده بفي أوايه يعني براني كمبيوتر جي كمبيوتر ده بفي أواي بس الكرمانجي ده خطا كراست خطا كراست نبرة هردو خطا يا هورجي أم خطا بتشوف وخالق السر يا بتشوكه يا هور إيجي تمينا خطا كراس دكشي ومينا يا هور ديس خطا كراس و كوميك يانجي شوق لسر تشيتكي
پشتی وی تیپا جاتی جا بوی آوایی کوپالک بری بده عردی زور خیزگه که سرده جا جره تی گوتن یا هور تج نیویا خطی نیویا والاهیه تی داد که جیر تلبنی وکی کوپال چید که او خالق بنویسه اف یا هوره یا بچوکه یا هوردک پشتی جا که چاوات نویسی ما گود جوی خطی حتانی وی خطی ده نها لگوری ما بری بوی آوائیه ام دسته که وی دکیشن وی جیش نیویا وی دکیشن اف نراسته يعني وقت زمانه كردي وقت تيبا كردي نابي ولو ده انجليزي ده ولو تبكار ان بس كردي ده ت دقهني فر وتفيجي ده تخيجير بفي اوان جارك دنا مبارك بكن خطكي جور حطاني جير ام جوي داري بينوسا اساس بگرن داخل نيفيا في خطا گنها ما چيكري وهو يادن جي بفي اواي داخل جير بفي رنگي تيبا كاب دسمت كبي يا هورجي هوردك او جي خطاكي اف هردو خيزكي گوما چيكري وي بچوكتر بن بر او بخو بچوكا يعني نا مطلقة قلت في بجهني سري خطي نها قالك شاقرت هنا بخو دستي وابچوكن خطي وهورن دكارن في نجهنن سري خطي بس جور يعني در كevin جدر بي بيجي شاش جدر بي بي خطي جي در كevin نابي وك شاشتيه که زمانی در كevin پیش بريما ام بي نگرن دست كا بشتي كا تيبا لا جي خطك راس و خيزكك ما نفساوي درسا ما يبوري دا ما بري وك خيزك ما برنا وكتيب لا يهور خطك راس دات كفيجير نها أبهرتو بون مينها أف يا قرة أف يا هورة أمي چها واجه الناس بكن بلكي دبي فاكي ده هرتو درا خدو هاتن شخوت كردي ده ناين جمهر بس عربي مينا أم بيجن ناوي إلهام ام بيجن علم بعربي دمات بقول بين الكردي بعلم هر دو تنقل هم ام بيجن نبي سوا بيرنجي به افتيبا قريا ايو افتيبا لا يا هورا ام دكارن جبوكو مجيمة ده تبليهوي در نكهوي وجبوكو ام نبيجن شاشتيا يان اي در دور ما هاگر سر و زحمت به نکاربن ام وینا بچکی کرد بکن بوی آوای انجا ام کاربن تیبا لا و او شهدو فقطين وكان مينا ناوي إلهام في آواي ام کارن چه بکن تفين كرن ما خيزكك هر دو خط برانبري هف و دنوی ده في آواي وكي نوالكي ام چكن ده نوی ده تیپان ما دنگوی ما یا هورجه خطك راست
و ev ya hûr. Hûrdek yan jî biçûk. Me ne jî me got em ba her du xeta beramberî hev çê bikin û xetek nêvîde. Ji bo yani destxeta me em di xeta çêkin paşekî nêvîde zehmet dibe. Em bi hevdû re bi vî awayî dikarin çê bikin. Naya hûr jî bi vî awayî. Na piştî ne tîpa o. O gilover e. Ew jî di navbera her du xeta de. O ya hûr jî bi vî awayî tê nivîsî. Dema em dibêjin navbera her du xeta de ji xwe ya binî ew ya bingehîne. Tu li ser wê çê dikî. Heger tu nikarî wê bigihîne ya jor ji ber destxeta te hûr e biçûk e tîpê te hûr in ev yani bes ji derkevî ji dervê wê nabe. Bes dakeve binê wê jî nabe. Divê li ser xetê dikî. Piştî tîpa o tîpa pe. Ew jî me got xetek rast û nîv gilover. Bi vî awayî tîpa pe ya gir, girdek, mezin û pe ya hûr. Bi vî awayî. Ti xetê çê dike gilovera xwe li ser vê çê dike. Peya gir, peya hûr. Piştî tîpa pe tîpa qetê. Qe jî ew ji gilovera mîna o li vê derê xêzikek milê vê milî de vê ve em çê dikin. Peya hûr bi çawa ye ew jî gilovereke ti xetê pê vedikê biçekî li vî milî de tînî. Milê çep. Çima ji ber qe û geya hûr nîne have dişibin hev. Li vê derê em biçekî vêxwar bikin ji bo em va her du ka ji hev du nas bikin. Qe piştî tîpa qe tîpa re. Re ev tîp jî tîpeke lerzok e. Re weke vedengê dide. Re dîsa nîv gilover em xeta xwe ji vêr heta nîv jêr dak. Niha em fêr bûne çawa bi vî awayî ji vir em datixin xeta xwe şaş. Gerek xeta me were vir û ji vir dak. Nivîsa wê tîpa bi vî awayî. Raya hûr ew jî xetek biçûk ev pê. Em çawa fêr bûne? Nîna ew vekirî. Ev şaş. Destpêkê ti xeta xwe çê dikî tu ji jorê biçekî xwar dikî. Piştî tîpa re se. Se bi vî awayî tê nivîsî. Se ya gir ya hûr. Girdek, hûrdek. Şe bi vî awayî. Se şe. Ew jî me got mîna ce û çen. Ce sade ye, nîv gilover e, çe xêzikek pê ve. Se jî bi vî rengî ye, şe xêzikek pê ve. Piştî tîpa şe tîpa te tî. Te jî xetekî tu çê dikî xêzikek lê jor û
ما أبنا وقت خيزك جيبر بكي تبيراوا تايا هور وكي كوبال بردا خيزك بشي تيبا تا او تيبا او مينا سالكك بتشيتكي نبرا واحد دو خطا ده يا هور او جي بتشوكترا في داري وقت خطك بتشوك ام بيبك او أجي يا هور نبيسا او عيني وكهذا الفي داري كمك سارة او تشتي في نهار الفي داري شاشتيك مرة دركتيا اش شاشتي تشيا كي زاني جوان هر بيجي داكتيا جير جرك أنفانا فرق بك ذا ذكري في أواي ذا في أواي تي نويسين ذا يهور ما قلت را قالك جارة أم هذي رنجتك مينا ذاتي بيدرتك هذه مرة بس شاش و مينا ذا بس تو وكي دبايا بهر دبابك أجي ناقه داوي دنبي دا أم دات خنجر و پشتی وای جی تیپا خا ما اب آواجی بر بی سیاهور میناوی بس بچوب خا یا گر توکی و یا بچوب چید که او ته داخل جير اف يا كردية نها ده كمبيوتر ده كده جارا في آوايته بس نابي يا هورجي بفي رنگية تو وكا نيب جلوبالي چيد کے داخل جير يا هري داوي تيپا زا زاجي بفي أواي تنيس تيبا هاري داوي زمان كردي ده تيبا زا تيبا دسبيكي يا هاري داوي تيبا زا بلي شاگردنا أواي نويسا تيبين كردي و دنگي وان ما يك جورا قد جارك دي أم دنگي وان بخوينه دربكيره ب ج چ د ا ای ف گ ه ا ای ج ك ل م ن او پ ق ر س ش ت او و و خ ي ز اف تيبين كردينا زاراوای کرمانجی ج ام جمله چاپی و دست پید کن تیپین لاتینی نه بلی شاگرد نه اگر پرسیوه تنه بن ام وانا خواد قدینن پرسیوه هنه تمام ام سرکفتنه جوارد خوزن بلی تماشاوانی هیجا ام گهان داویا خلقا خویا دویمین حتی خلق اکدن مین خیر خوشیه ده خمل روشن
شیرین و خوشه زمانی کردی بخمل و روشه